Ale nan lech bo ye phi hayeng ime pa jong phi ong ulok ya kalok repe ke ke balaja ha etawa Uttar Pradesh kawai kalong kami kalamudu ya ke jahar kabakendit persya ya tengah jongka da kabakeno ba ula pensitom jor ya ka padawa pisaru naka ula ino ro ya ka ha kawai ke jaka kawai ke kentai kalayatho hakipulen bau tengah jongka ula kular panlej bu ya ka haye kikmi kikpa henrei haka jaka kata ula pendi drop ya ka haka kali bat ino ya ka klem tipriu hajan kawai kawadun katai kalong kami pelatip kerteng kong kasyam wati kabasyong basa hajaj pur kalan catur buhut pura hathanaba akra kalapoi kha badu kitab sing ubadene civil line ada juhana hakalai pho tarik jong banai April katkum kajing ujor jongka katai kajing shale ben kelas tang hadin ladep yo poi kha hakabau tengah jongka ulas tang bandawa pisa naka katai ka kanthai kala kano bau tengah jongka ula khang yaka hakawe ka kamera ban ula sho yaka da ka bashar khai ula thepro da ka jan hakasintur jongka ban pesngap jar yaka hakawe ka janmet jong si basau ka badang shen u kitab sing ula alam yaka hakakali jong perlok jong u da ka ban le menle ban lejbo yaka shayeng kikmi kikpa jongka henrei hakapor baki shong kali ula pendi drok yaka bat kalabuan kabala penlong yaka pandap da kajing lingo banda kala kendit kelas ngotho biang kasyam wati kalalab bakala syaino hajan kawa ikdil layu iyaka da wayu samla wayat lenti ula ayaka da ka mobile phone jung u haka na banta ban phone nang bani kendo ya kipulen bat kilala ban pelan em yaka barra station kibahayeng jongka haden kata kilara no syayeng katai kalong kami rengkat bat kibahayeng jongka kilale show office jong SSP hakasngi thoding ban ujor da ke jahar ka bathikna bandawa batle da ka bating persya ulok jongka kipulit kilapu jingtho ya ka jingkren jongka bat kilaong basyan on stoket yaulok on syemi kisen jam an kibabyang katkum ka jingtoken